Ja sam Snežana Maksimović, večeras sam u ulozi vokalnog pedagoga u ocenjivačkoj komisiji za Dečiji festival. Snežana, pred vama će večeras biti jako težak posao. Pa i hoće i neće. Potrudit ćemo se da deci damo neke smernice za bolji rad u buduće, kako bi mogli neke stvari da koriguju i da krenu nekim lepim putem. Vi ste takođe jako dugo u ovoj cijeloj priči, pratite sve. Recite mi, jeste li zadovoljni napretkom u toku proteklih nekoliko godina? U kojem se to smjeru kretalo? Da, moram reći da da. Evo, ja sam u ovom poslu ove godine baš 30 godina. Tako da primećujem da veliki napredak. U početku je to bilo onako na nekoj osnovnoj ravni, pa se kasnije krenulo sa stručnim seminarima folklora i tako dalje, pa smo našu decu slali na seminare, tako da je svako krenuo u svom ansamblu da radi po tom pitanju i mogu reći da su ansambli zaista napredovali i pevački, i igrački, muzički imamo malo taj problem, ali evo, hvala Bogu, oformio se jedan orkestar ovdje u Ljubljani koji će večeras i da prati našu decu, tako da kostime nabavljamo većinom u Srbiji, znaju biti originalni delovi, znaju biti rekonstrukcije, tako da uglavnom ide sve ka boljem. Ide ka boljem. A recite mi sad u ovoj cijeloj priči koliko je zahtjevno privući mlade da se uopšte uključe u rad jednog folklornog društva, kulturničkog društva. Danas su tu i moderne tehnologije, danas je tu svašta nešto što privlače mlade, nekako čini se to očuvanje tradicije, običaja skrajnuto negdje, ali ipak evo po večeras 312 mališana čini mi se da ste vi uspjeli u namjeri da ih privučete, da se organizuju i da nastupe na jednoj ovakvoj manifestaciji, za koju je potrebno opet mjeseci truda i rada. Tako je, pa obzirom da smo daleko i od naše matice i našeg zavičaja, znači trudimo se negde ovdje u dijaspori da prikupimo što više mladih ljudi, što više mlade dece. Sad svako dete uglavnom dođe ili zbog drugara, ili zbog nekog druženja, ili zbog putovanja na kraj krajeva, ali zato smo tu mi pedagozi sa njima koji ih kasnije usmerimo i u to da prvenstveno zavole taj folklor, tu igru i pesmu i onda je kasnije sve lakše sa njima.